بسم الله الرحمن الرحيم فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمحدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرآه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون آمنت بالله صدق الله العظيم. Jana bergin жақын туғандарыңдың ақысын, кедейлердің, мұсафырлардың ақысын, мынау ушул жакшыраак
Allah'ın razılığını izleyenler için mına uşullar iyilikке жеткендер. Adamlara payda görüş için bergen riba malыңар Allah'ın aslında көбөйбөйт. Allah için bergen zeketiңер mına uşunu Allah Taala'm ese kılıp köbөйтөt. Allah al uşunday zat silerdi jarattı, keyin silerge rızkı berdi, keyin silerdi öldüröt, keyin kayra tiriltet. Silerдин şeriğinlerдин maga kan şeriğinlerin arasında uşunday kıla turgandары barбы? Hiç kim yok. Al bardık nesidен taza aruu. Siler şirk kılan nesidен al ötö biyik. Jana uzukuluk zahırı bolup açık bolup kaldı. Kurgaklıkta, suularda, adamlardın kılgan amaldарын kesepetinin sebebinden. Allah Taala'm keyir amaldardın cazasını tattızat bul dünyada mümkün Allah'a kaytışar degen maksatта. Aytkın siler жердин бетинде сайыр кылгыла, сапар кылгыла, көргүлө силерден мурдагылардын акыбалы кандай болду? Алардын көпчүлүгү мушрик эле. Эми жүзүңдү Allah'ın diniге бургун. Sana ушундай күн келишинен алдын Allah'ın тарапынан ал күндү эч ким кайтара албайт. Ал күнү адамдар жамаатка бөлүнөт. Kim küfür ihtiyar kılgan olsa kafirlikti, anın cazası özünü. Al emin kim жақсы amal kılgan olsa Allah'ın aslında al özüge жақсы jaydı, al özü üçün жақсы jaydı dayardaydı. Allah Taala silaş üçün iman keltirgen iman keltirip жақсы amal kılgandardı öz fazlılığı menen silaş üçün şunday kılat. Albatta Allah kafirleri жақсы görбөйт. Allah'ın kudret belgilerinin birisi Allah Taala'm şamaldарды jiberet, suyunçu kılıp, kuvantıp, jana öz rahmatının damını tatkızış üçün, jana kemeleri жүрgüzöt özünün hükmü menen, jana Allah'ın rızkısını talap kılış üçün mümkün Allah'a şükür kılarsınlar. Albatta biz silerden aldığındağın köptөгөн elçileri жибергенбиz öz qoomuna. Alardağın açık dalillerмен kelişken biz mujrimlerden alardan öç alganbız. Bizge musulmanlara jardam berişlik hak. Biz sözsüz musulmanlara jardam berебиз. Allah ушундай zat силерге жиберет шамалдарды, ал булуттарды көтөрөт асманга, ки асманданы таратат каалаган жагына. Allah жанаганы кабат-кабат кылып булуттарды кабат-кабат кылып коёт. Жана көрөсүңөр жамгырды булуттардын арасынан чыкканын. Жана ал жамгыр кимге келсе, ал биздин каалаган бенделерибизге жетсе, алар ошол убакта сүйүнүшөт. Albatta alar jamgır düşüşten aldın, ümitlerini üzüşkön ele. Jamgır jağışından aldın, ümitlerini üzüşkön ele. Karagın Allah'ın rahmatının izlerini. Allah kantip ölük jerde tiriltet. Ölgönden keyin. Albatta uşul zat, ölgönden keyin daha kayra tiriltүүгө zat kadir. Al ar bir nesege kadir. Egerde biz azap şamalını jibersek, körösүңөр аны, эгиндери саргарып калганын, андан кийин алар ар дайым şükürçülük kılışat. Albatta sen ölüktü uzalbaysın, jana dülöydü dağın çakırıp uzalbaysın, eger al artını karap geçse. Jana sen adashıp kalgan sokurga dağın hidayet körsötө albaysın. Albatta seni ugat kim bizin hayatlarımıza iman keltirgen musulmanlar gana. Bu Rum Suresi'nin 38. ayetinden tartıp 53. ayetga çeyinki ayetler. Ötkön sabakta ahırgı ayetinde Allah Subhanahu wa Ta'ala "Awalam yaraw anna Allah yabsutur rizqa limen yasha ve yaqdir inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun" degan ayet okugamız. Rızkını Allah Subhanahu wa Ta'ala özünden ölçüp koyganman deydi. Kimge kalasa köp rızkı beret, kimge kalasa azırak beret. Rızkını Allah Subhanahu wa Ta'ala çektep koygan. Bu dünyada adam balası hareket bardı bir deyikli beret. Bardığı bir deyik tütünüp işteyit hareket kılat. Bırak rızkını Allah Subhanahu wa Ta'ala öz ölçüp koygan, oşol ölçüm menen alat.
Misалы bir эле үй бүлөнү карасаңар, bir үй бүлөдө 5-6 бир тууган болсо, баары тегиз иштейт, бирок рызкысы тегиз болбойт. Бирөө бай, бирөө кедей, бирөө орточо жашайт. Баары ушундай боло берет. Демек, рызкыны Аллах субханаху ва таала өзү таксим кылып койгон. Аллах бөлүп койгон. Аны ошону гана ар ким алат. Бирок иштеген келгенде, себеп ыктыяр кылганда баары бирдей. Баарды бирдей иштейт. Аллах тааланын рызкыны өлчөп койгон. Мына ошол аятта, алдыңкы аятта Аллах таала айтып атат: "Авалам яра анналлаха ябсутур ризqa лиман яша." Кимге каласа рызкысын кенен кылат, көп кылат. Ва якдир, кимге каласа кыскартып коет, азайтып коет. Инна фи залика лааятин лиқауми юъминун. Мына ошонун баарында чоң бир белгилер, аяттар бар, иман келтирген коомго дейт. Demek biz Allah'a iman keltirgenimiz rızkı Allah'ın tarafından gelir. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Her bir mahluktun rızkısı Allah'ın boynunda. Allah subhanahu teala öz yetkizet. Usul ayattan keyingi ayatta Allah subhanahu teala bugünkü ayatta aytып атат: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. Jana bergile jakın tuğandardın akısını, miskindin, beçaranın, kedeydin akısını, وَابْنَ السَّبِيلِ, musafırdın akısını, ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ. Mana uşul jakşırak, Allah'ın razılığını izleyenler için. ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mana uşullar çınığı, baktulu insanlar dedi. Demek Allah subhanahu wa taala bergen rızkıda birili adamdın emes, başkalarının da akısı var. Adam keşke iştep tavat, bir ayda tavat, bir yılda tavat, tapkan akçanın bardığı anı rızkısı emes. Rızkı degeni senin jegenin, içkenin, kiygenin, paydalanganın. Uşul senin akın. Uşul senin rızkın. Kalgan top koygan dünyan, malın, mülkün, baylığın al seniki emes. Al başkalarının akısı var. Allah subhanahu wa taala özünkünü aldığın başkalarının akısını esine ver. Akısını ver dep buna uşul ayatı talap kılıp atat. Ve ati zal qurba haqqahu vel miskin ve ibnes sebil. Miskindin, jakın tuğandarındın, jana musafırdın akısını bergin dedi. Ulamalar aytat, senin jegenin, içkenin, kiygenin, paydalanganın oşo senin rızkın, kalgan turgan üydögü turgan dünyan, bul senin rızkın emes. Bul başkalarının akısı. Bulardı sen berişin gerek. Allah subhanahu wa taala sana sen arkılı alardın rızkını berip atat. Sen arkılı alarga, kol astındağı başka kıyımdalgan adamlarga Allah Teala rızkı berip atat. Uşunu düşünüş gerek. Al senin milletin de atat. Hakkahu ve atizal qurba hakkahu degen söz, sen alardın akısını ber degen söz. Bu degen söz, sen jakşılık kılgan joksun, sen bolgonu alardın akısını berdin degen söz. Düşünüyorlar. Demek bugün günde men jakşılık kıldım, elge jakşılık kıldım, buga mындай jakşılık kıldım degenler maktanbaş gerek. Bolgonu biröөнүн akısını berdin. Sen arkılı Allah subhanahu wa taala başkalarga ne kıldı? Rızkısını yetkizdi. Kede Allah subhanahu wa taala biröөгө rızkısını tüzme-tüz özüne beret. Kede Allah subhanahu wa taala rızkını biröö arkılı beret. Bu da Allah'ın bergeni. Oşun üçün Allah subhanahu wa taala emi rızkını Allah taala kimge kalasa köböйтөт, kimge azaytat, emge kimge köp bergen bolsa, baylığı köp bolsa, özünün jetip aşıp atkan bolsa, faati zal qurba haqqah. Jakın tuğandarının akısını bersin dedi. Jakın tuğandar degeni, eğer de jakın tuğandar hukukul vaciba bolsa, anda berişlik vacip bolat. Ayaldın hakkı vacip. Berişin gerek. Balanın hakkı vacip. Ata-enenin hakkı vacip. Bular en birinci orunda turat. Bulardı berbersen günökör bolasın. Bular berişlik tüzme-tüz senin moynundağı milletin, vacip milletin. Ve ati zal qurba haqqa, jakın tuğandarının hakkısını bergin. Birinci hukukul vaciba, sana teşeli vacip bolgon hakkısını beresin. Andan keyin alısırak tuğandarının, andan keyin alısırak oşunu tükete beret. Demek sen özüne karaştı bolgon tuğandarını jakın tuğandırçılıkka jaraşa hakkısını bergin dep Allah subhanahu wa taala bu ayatta irşad kılıp atat. Demek en birinci ve ati zal qurba haqqa vel miskin, jana kedey, beçara kıynalgan adamlardan dağın akısını bergin. Kıynalganlarga dağın karaşılık musulmanların milleti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, bir adam kursağı tok bolup, bir kap yaşap, janındağı üyündögü koşnası kedey ve başka olsa musulman emes degen. Vallahi la yu'min, vallahi la yu'min. Allah'a kasam musulman bolalbayt, Allah'a kasam musulman bolalbayt, özü kursağı tok bolup, janındağı koşnası aç bolsa degen.
Ошон үчүн шариатта, ислам дининде кошунаңды, жакын досторуңду, туугандарыңды, мискиндерди карап жаша дейт. Ошолордун ахбалын сурап, алардын дагы акысыны берип тур дейт. Ва атизал курба хаккаху вал мискин ва ибнас сабил. Жана мусафирдин да акысын бергин. Залика хайрун. Мына ушундай кылып берсеңер, силер үчүн жакшыраак. Лиллазина юридуна вajhalloh. Allah'ın razılığını talap kılgan, Allah'ın razılığını izlegender üçün uşunday kılgany eň jakşı. Ulaika humul muflihun. Mına uşular çınığı baktulu insanlar. Mına uşular iyilige yetişken insanlar dep Allah Subhanahu wa Taala maktады. Demek Allah Subhanahu wa Taala bu dünyada rızkını uşundu beret. Birөө köbürök beret, birөө azırak beret. Bergen rızkıda özüňden sırtqary dagı akyň bar. Oşon üçin Kur'an-ı Kerim'de biz okuganbız Karun'un nimesi kelgende وَلَا تَنْأَمَ وَأَتِي بِمَا وَابْتَغِي بِمَا آتَاكَ اللّٰهُ دَارَ الْآخِرَةِ. Bravo. وَابْتَغِي بِمَا آتَاكَ اللّٰهُ دَارَ الْآخِرَةِ. Sana bergen baylık menen ahirette izlegen degen. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Özüňden nasibaňdy unutpagın degen. Oşon üçin Allah Taala dünya bergen bolsa, baylyk bergen bolsa, eň birinçi özüňde garaýsın. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ. Anan zel qurba, ayalyň, bala-çakaň, ata-eneň, çoň ata, çoň eneň, taýta-taýneň degendey özüňden jakyn tugandaryň. Andan kiyin koşuna kolon, andan kiyin miskin, ibn sabil büt bardygy seni karamagynda adamlar. Uşular menen tegiz yaşap, uşulardyn bardygyny jetişip karagan adam ulaika humul muflihun. Allah aýtýar. Mana uşular iyilikle jetişken adamlar, mana uşular baktulu insanlar deydi. Bu dünýäge Allah Taala dünýäni toptop jylanday bolup basyp jatybasyn degen jeri jok. Dünýäni bergen, oşonu berdi bergen. Sen aldyňa Allah jetkizip atar, Allah'a şükür kılıp oşo dünýäň menen değişinde kur deydi. Ahiretinde kur, Allah'ın razılıgyny tap, ahiretke işlet degen söz. Anı basyp jatyp, anan ölüp kalganyň hiç bir faydasy jok. Bu dünýä ömrü kıska nerse. Bugün bar erteň jok. Oşon üçin Allah Subhanahu wa Taala bu aýatda fa'atizal qurba haqqah. Jakyn tugandaryň hakysyny bergin, miskinlerden, ibnis sabil, jolawçunun hakysyny bergin. Zalika hayrun lillezina yuridun wajhallah. Mına uşul Allah'ın razılığını talap kılanlar için en jakşı ulaika humul muflihun dedi. Bu ayat bitti balдар. Andan keyingi ayatda Allah Subhanahu wa Taala sütkorluktun kesepetini aytıp atat. Keyingi ayat sütkorluk boyunca gelip atat. Sütkorluk balдар şeriatta haram nerse. Allah Subhanahu wa Taala sütkorluktu üstök payız alganda akça berip haram kılgan. Birok etap menen haram kılgan. Bu ayattan haram bolgan emes, birok jamandygyny bayandap atat. Keyingi ayatlarda Allah Taala bunu haram kılgan. Hamırda haram bolgan balдар. Kur'an-ı Kerim'de etap menen 3 etap menen hamırda Allah Taala haram kılgan. Birincisi وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى degen. Masavalında namaz yakında bağla degen. Andan kiyin fihimma ismun ve menafi'un linnas ve ismuhumma akbar min naf'ihima degen. Andan kiyin ayatlar Allah Taala hamırdı. Riz fectenibuhu leallekum tuflihun degen. Şuntu etap menen Allah Subhanahu wa Taala haram kılgan. Xuddi şonday ele ribany dagın Allah Subhanahu wa Taala haram kılgan. Muna şu ayatda aytyp atat: "Ve ma ataytum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah." Adamlarga bergen ribaňar, adamdardyn maly menen arlaşyp köýtüp üçin bergen malyňar fala yarbu indallah. Allah'ın aslında köýbeyt. Ve ma ataytum min zakatin, size bergen zeketiňer turidun wajhallah, Allah üçin bergen zeketiňer fa ulaika humul muz'ifun. Muna uşunu Allah Taala ese kılıp köýtüp beret diýdi. Riba degen söz aşykça malda aýtylar. Riba degen ösüp turgan aýtylar aşykça neseni. Araplardan doğrunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e şeyinki doğurdu. Caziratul Arap'ta balдар nime yaşagan Evreyler. Yahudiler yaşagan, Yahudilerden kılgan işi riba olgan. Büt baylıktın bardığı uşuların kolunda olgan. Akçanın üstüge akça alganda riba dep aytılýar negisi. Kur'anda uşunu Allah Taala haram kılgan. Ahallallahul bay'a ve harrama riba. Allah halal kılgan baydı, ribany haram kılgan dep uşul ayat düşkün. Tünüberbi, alar ne kılgan? Evreyler kılgan işi oşol akça berip üstüne üstök payız algan. 1000 so'm berip üstüne 100 so'm, 200 so'm payda görüp, ana bir elbe kalsa üstüne koşup kete bergen. Azır gele prosent oşol ilgeritten kelgen nerse, uşul iş menen alek bolgondor ahli kitap özgöçe evreyler bolgan.
Araplar dagы ошолорго келип кеде муктаж болгондон акча алып, карызга батып калып, аябай кыйналган доор болгон. Ошол вакытта этабатай менен Алла субханаху ва таала ушуну харамга чыгарган. Бул сүткорлук эң жаман нерсе, эң жаман күнөө. Азыр окуйсуңар, захарал фасаду вал фасаду фил барри вал бахр бима касабат айдин нас, ушу сүткорлук себебинен болуп атат. Демек, силер берген малыңар риба лиярбуа фи амвалин нас. Адамдарга берип, адамдардан малымды көбөйтүп алайын дегениңер, фала ярбу индаллах, Аллахтын астында көбөйбөйт деди. Аллахтын астында ал көбөйбөйт. Сен 100 сом берип, анын үстүнө 1000 сом алгандай боло бересиң, бирок акыйкатта ал Аллахтын астында көбөйбөйт деп Аллах субханаху ва таала баяндап атат. Демек, ал хабис нерсе эч качан не кылбайт экен? Көбөйбөйт. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu Teala ayet: "Kul la yestevil habis ve't tayyib, ve lev a'cebeke kasratul habis, fattakullaha ya ulil albab leallekum tuflihun." Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde Allah ayet: "Kul la yestevil habis ve't tayyib." Aytqın, eç kaçan habis, jaman nerse menen jakşı nerse, ak menen kara barabar birдей болбойт. Валау а'жабака касратул хабис. Хабис көп болуп сага жакса дагы андай эмес. Фаттакуллах, Алладан коркула, я улил албаб, лааллакум туфлихун деген. Ошон үчүн ал хабис нерсе, бул хабис деген өтө жаман нерсе деген. Ифлас деген сөз. Түшүнүңөрбү? Ал көбөйүп атат, о акча берип үстүнө пайдалуу атасын, көбөйгөндө көрүнүп атат. Бул Алла таала муну хабис деген. Ла яставил хабис ва тайиб ва лау а'жабака касратул хабис. Ал көп болуп көрүнсө дагы анда эч бир пайда жок деген. Демек, некен риба, сүткорлук кылып, акча берип, үстүнө акча алганда адамга эч качан пайда келбейт. Ал сага көптө көрүнөт, акыйкатта ал көбөйбөйт. Ал көбөйбөйт, анын кесепети андан көп болот. Sen azırınca alıp jırgap жашагандай көрүнөсүң, бирок акыбети, анын акыры, натыйжасы жамандык менен бүтөт. Эч качан жакшылыкка апарбайт. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимде ушуну айтып атат. Ошон үчүн сүткорлукту Аллах субханаху ва таала харам кылган. Сүткорлук ар дайым харам болуп келген балдар. Бул харам нерсе. Сүткорлук не деген? Акчанын үстүнө акча кошконду сүткорлук деп айтылат. Эми кандай кылыш керек десе, шариятыбыз балдар соода кылыш керек дейт. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Аллах Таалам ахаллаллахул бейди сооданы халал кылды, ва харрама риба деди. Харрама риба деди. Ошондуктан акча берип үстүнө акча алсаң, бул сүткорлук болот. Ошол акчаны алып туруп, иштетип туруп, бизнес кылып туруп, тижарат кылып туруп, анан пайда көрүп алсаң, бул халал. Ортодо не болуш керек? Табадул болуш керек. Алдың, алгандан кийин мурабаха болду, же музараба болду. Шариаттын көрсөткөн жолу менен пайда таптың, эми бул халал. Жөн эле акча берип туруп, ошол эле үстүнө пайда алып берсең, бул харам болот. Ошон үчүн Алла Таала айтып атат: "Ва ма атайтум мин риба." Жерде риба эмес балдар. Берип аткан вакытта риба болбойт, ал мал болот. Бирок ниети риба болгон үчүн Кур'ан-ы Керимде Алла Таала риба деди. Ал ниетим не болду? Риба үчүн, сүткорлук үчүн берип аткан үчүн Алла Таала "Ва ма атайтум мин риба" деди. Силер берип аткан рибаңар, берип аткан байлыгыңар лиярбуа фи амвалин нас, адамдардын малы менен аралашып көбөйтүп алыш үчүн берип аткан малыңар фала ярбу индаллах, Аллахтын астында эч качан ал көбөйбөйт. Фаулайка хум көбөйбөйт деди. Андан кийин анын тескериси "Ва ма атайтум мин закат." Берген зекетиңер деп атат. Бул да зекет эмес, берип аткан байлык болот. Берилгенден кийин зекет болот негизи. Бетти дагы Алла Таалам не кылып атат? Ниетти эске алып атат. Ал эми силер берген зекетиңер кандай зекет? Туридуна важхаллах. Алланын разылыгын издеп берген зекетиңер фаулайка хумул музайфун. Мына ушулардын берген малыны Алла Таалам эсе кылып көбөйтүп берем дейт. Субханаллах. Адам захырдан караса, сырттан көрүнгөнү карасак, адам процентке берсе, алса көбөйөт. Зекет берсең азайып калат. 40 коюн болсо, bir koy берсең азайып калды да, 39 калды. Бирок Кур'ан-ы Керим тескерисин айтып атат. Кур'ан тескерисин айтып атат, сен берген зекетиң Алла Таала эмне кылат? Көбөйтөт, береке берет деп атат. Ал эми алган үстөк пайызыңа Алла Таалам жок кылат, анын кесепети жаман ал, өтө жаман нерсе деп Алла Таалам харам экенин баяндап атат. Ошондуктан чыныгы нерсе бул берекет. Берекет халалда болот. Харамда эч качан береке болбойт. Аллах субханаху ва таала берекени аз койгон тугандар.
Al береке ар дайым аз эле болот. Ал аз гана малда болот, ошондо болот ал. Көп малдар болсо, харам мал болсо такыр болбойт. Же халал менен харам аралашкан мал болсо, анда да береке болбойт. Чыныгы халалдан болгон рызык болсо, аз гана болсун, пенсияң бар, айлыгың бар, келешең бар, 10 миң, 20 миң, 30 миң өзүңө жараша жетерлик, башка эч бир харам аралашкан жок. Аллах субханала ва таала ошого береке кылган. Ошо менен сен жакшы жашайсың. Ошо сага тамак ашыңа, кийим кечеңе, үй бүлөңө, тууганыңа, той топоңо бүт баарына жетет. Ал не болот экен? Халал аз болот, бирок берекелүү болот. Харам көптөй көрүнөт, бирок анын акыбети жок. Көптөй көрүнгөт, бирок эсептесең эчтеке жок. Миллион тапкандай болосуң, карасаң эчтеке жок. Дагы эле жетпейсиң, дагы эле карыздарсың, дагы эле банкротсуң, дагы эле ишиң жүрүшпөй атат. Себеби сенин кылган ишиң харам. Уламалар муну мисалын айтат. Мисалы бир адам ишип кетти, бир оору менен ишип кеткен болсо, элдер ойлойт бул толуп кетти, семирип кетти деп. Жок, толуган семирген жок ал. Ал ооруду. Ооруган себептүү ишиди. Ал оору буга азап. Кудо ошондой эле мал мүлк эгер харамдан келген болсо, ал язу билла, Алла сактасын, анда бир эмне болот? Буга азап болот. Ал көбөйбөйт. Анын акыбети жаман болот. Дүйнөдө да жазасы болот, ахиретте дагы жазасы болот. Алла субханала ва таала рыба боюнча айткан: "Фa'зану бихарбин миналлахи ва расулих". Эгер рыбаны, сүткорлукту процентте токтотпосоңор, "Фa'зану бихарбин миналлахи ва расулих". Аллах, Алланын расулунун тарафынан жихад элан кылам деген Алла таала. Ага каршы күрөшөмүн деген. Алла таала "Фa'зану бихарбин миналлахи ва расулих" деген аятты башка күнүгө айткан эмес. Ким жихадны менен токтотпосо, сүткорлукту, ага менин тарафтан эмне уруш жарыя кылам деген Алла субханала ва таала. Бул өтө чоң жаман нерсе. Ошондуктан бул сүткорлук балдар адамдын канын сорот. Канын соруп жокла турган нерсе. Мына ошону шариятыбыз харам кылган. Элдерди кыйналбасын, байлар кедейлердин сүтүн неме канын сора бербесин деп шариятыбыз Алла субханала ва таала харам кылган. Мына ошону айтып атат: "Ва ма атайтум мин риба лиярбу фи амвалин нас фала ярбу индаллах". Берген рыбаңар, малыңарды көбөйтүш үчүн, дүйнөңөрдү көбөйтүш үчүн берген рыбаңар Алланын астында көбөйбөйт ал. "Ва ма атайтум мин риба мин закатин туридун важхаллах фа улайка хумул музифун". Алла үчүн берген закатыңарды Алла таала эсе кылып көбөйтүп берет деген. Акыйкатта закат берип эч качан кереги болбойсуң. Закат канча көп берсең, Алла таала ошончо көп берет. Алла таала мондон баштап 700 эсе, андан арагы эсе кылып Алла таала берет. Андан Алладан башка эч ким билбейт. Ошон үчүн закат болобу, садака болобу, кайрымдык болобу, канча болсо кыла бериш керек. Мүмкүн болушунча кыла бериш керек. Сен закат берип эч качан кереги болбойсуң. Бул жагдан келсек, бул жагдан чыксак, бул жактан келе берет. Бул жактан кетет, эки жактан келе берет. Аллах субханала ва таала ким берсе берем дейт. Бербесе мен да бербейм дейт. Ошон менен Алла менен вада кылып закатыңды, кайрымдуулугуңду, садакаңды бере берсең, Аллах субханала ва таала экинчи эшигин ачып коет дагы, сага ар дайым келип турат, келип турат. Закат берген адам, сахий адам, жомарт адам көчөдө калбайт. Ал ач калбайт, ал жаман болбойт. Бул дүйнөдө дагы ийгиликтүү болот, ахиретте болсо иншалла эң чоң макамга Алла таалам жеткизет. Ошон үчүн шариятыбызда рыбаны харам кылган, ал эми мени соданы халал кылган жана берекенин көпчүлүгүнү содага койгон. Берекенин көптүгү содада тургандар. Дүйнөдө эки түрлүү, үч түрлүү балдар көз караш бар. Биринчи көз караш ушул капитализм, расул малия деп айтылат. Капитализмде негизги нерсе байып кетсең болду дейт. Кандай кылсаң дагы байсаң болду дейт. Халалбы, харамбы, өзүң сатасыңбы, эмне кыласың, эптеп эле акча тапсаң болду дейт. Эч бир ал жерде шарт жок, тыюу салынган эчтеке жок. Эмне кылсаң кыл, эптеп байсаң болду дейт. Капитализм негизги саясат ушул. Ошон үчүн капиталист мамлекеттерде байлар өтө байып кеткен, кедейлер өтө кедей болот. Экинчиси иштиракия деп айтылат. Расул малия, иштиракия биздин союз. Советтер союзунда коюлган капитализмдин каршысына келген бул вужутка. Капитализмде байлар байып кетип, кедейлер кедей болгондон кийин бул союздун немелери, коммунисттер элдердин баарын бирдей кылабыз деген. Элдин баары жашоосу бирдей болсун деген. Бул дагы туура эмес нерсе. Эч качан бир кол бирдей болбойт. Кур'ан-ы Каримде Аллах таала айтып атат: "Алла кимге караса бай кылат, кимге каласа аз кылат" дейт. Бул дагы болбойт. Анан үчүнчү нерсе бар балдар, бул ислам экономикасы. Ислам экономикасы балдар ушул экөөнүн ортосундагы нерсе.
İslam ekonomikасы не кылган бүт бардыгыны уруксат берип койгон эмес. Каалагандай кыл деп тыюу салган нерселерди тыюу салган. Бул халал, бул харам деп чегин чектеген. Жана адамдардын бардыгын бирдей болот деген эмес. Ким иштесе, Алла Таала берсе байып кетиши мүмкүн. Байбаган болсо кедей болушу мүмкүн. Бирок байларга өзүнчө укук койгон. Зекетиңди бер, үшүрүңдү бер, садакаңды бер, жакшылыгыңды кыл, кайрымдуулугун кыл. Ошол аркылуу аларга жардам көрсөтүп тургун деген. Мына ушул чыныгы дин, мына ушул ислам экономикасы, мына ушул исламдын багыты. Бүгүнкү күндө дүйнөдө ушул үч неме күрөшөт. Базар экономикасы болсун, не болсун, үч түрлүү эсе күрөшөт. İştirakiyye, rasumaliye, sayuzdukı, anan kapitalizm, anan İslam bağıtı. İslam bağıtını karasaňar azat koygon emes. Bunday kılba bul haram, arak satpa, çoçkon satpa, riba jebe, bunday kılba, kumar oynaba dep çek koygon. Ekinci, bari birdey bolbayt, bayıp ketkende bolot, kedey bolot, kedeylerge hakkını berip turgun dep atizel qurba haqqahu vel miskine ve ibnes sebil ila ahirihi. Allah'ın akısındağın Kur'an meğgan dayanıp koygon. Oşon üçün İslam dini tolluk din. Mükemmel tolluk din. Kaysı çöyrüde bolsun, kaysı bagıtda bolsun İslam'dan özünün talimi var. Özünü körsetken jolu var. Oşo menen İslam çınlığını körsetip durat. Oşon üçün Allah Subhanahu wa taala bu yerde aytып atat ahirinde ve ma ataytum min zekat turidun vejhallah fa ulaika humul muz'ifun. Allah üçün bergen zeketiňerde ar daim Allah Taala zeketiňerde ese kılıp köýtüp beret. Hiç kaçan kur kalbaysaňar, zekat berip erteň men aç kalamın, je kıynalıp kalamın dep korkpogula dep Allah Subhanahu wa taala ayat eskertdi. Oşon üçün korkpoş gerek. Allah Subhanahu wa taala ne kılat? Beret, sözsüz beret. Rızkını Allah Subhanahu wa taala beret. Oşon üçün hadiste gelet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Bir adam ölbeyt deydi. Özünün rızkısını toluk almayınca. İnnen nefse len temutu hatta yestekmile rizqaha. Fattakullah vecmilu fit talab. Fattakullah vecmilu fit talab. Her bir insan özünün rızkısını jemeyince ölüm kelbeydi. Adam tur ölgöndele kança rızkısı yazılgan. Oşonun rızkın bütkönde kete beresin. Ağa çeyin ölüp kalbaysın. Aşka жүрүшүң mümkün. Bir ölüp kalbaysın. Hiç kaçan adam balası ölüp kalbaydı deydi. Rızkısı kelgenge, tügögünge çeyin. Fattakullah, Allah'dan korkula. Ette öyle aşka vayın dep halal menen haramda aralaştırıp, ya haram menen, ya sütkorluk menen yaşabağıla. Vecmilu fit talab. Vecmilu fit talab degen talap kılganda çıraylı joldu izlegile, jakşı joldu izlegile, jaiz joldu izlegile degen. Demek jaiz jol menen, şariat ruhsat bergen jol menen adam balası ne kılış gerek? Talap kılış gerek, izleş gerek. Bul tamak açtı, jeşlik, adam özünü bağışlık, bul dağı kasbul halal, faridatun ba'dal faraiz. Farz namazlardan keyin gele farz bul dağı. Bir adam meştile jüre verse, bibliyosun karavası, özün karavası günöker bolat. Günöker bolat. Allah özü bağat, meşitke başlamele asmandan cevap gelip kalat. Je musulmanlar bana jardan beret dep düşünbeş gerek. Her bir adam meşitke bargan özün ibadatın Allah boğan, menen boğan, milletin. Andan sıtkары özüңdü, übülögüңdü karamagındağı adamdardı bağış seni milletin. Allah senin boynuna koygon. Al dağı namazdan keyin gele farz. Namaz kanday farz bolsa, al oşonday farz. Eger karabasan günöker bolasın. Oşon üçün bugün günde kebir adamlar namaz okusaň ele boldu, ibadat kılsaň ele boldu, übülögüňdü, özüňdü karaba degen sözler aytışat. Bul tуура emes. Dinde anday güç jok. Dinde anday talim jok. Dinde aytat 5 vak namazыңды oku, namazды okuganda ele neňdi? Übülögüňdü dagın, bala çakandy dagın, özüňdü dagın kara. Ve la tansa nasibaka mined dunya. Özüňdün nasibaňdy dagın unutup kalba degen. Oşon üçün Kur'an-ı Kerimde Allah Taala aytdı, zekat bergile, zekat berip siler kedey bolboysaňar deydi. Andan keyin Allah Subhanahu wa taala özünün kudretini bayandap atat. Allahu'llezî halakakum. Nawşul Allah siler jarattı. Summa razaqakum, keyin silerge Allah rızkı kılıp berdi. Summa yumitukum, keyin silerdi Allah öldüröt. Summa yuhyikum, hayra silerdi tiriltet. Hal min şurakaikum men yef'alu min zalikum min şey. Mağa şerik kılgan şerikler, oşo şirk kılgan butuňar, oşolar Kudaýçaňar, uşun men kılgan işti kılalavı deydi Allah Taala. Var mı oşol bir Kudaydan başka seni tiriltken, seni jaratkan, sana rızık bergen demek la. Halbette inkari, istiham inkari la. Allah'tan başka hiç kim yok. Jaratkan da oşol, rızık bergen de oşol zat Allah, öldürgen de oşol, ölgönden keyin kayra, yaşao bergen dagın Allah Subhanahu wa taala. Ondan başka hiçbir şerik yok.
Oşuna aytdı hal min şurakaikum men yef'alu min zalikum min şey. Subhanahu ve taala amma yüşrikun. Allah aru taza. Allah Teala Allah şirk kılgan nefireden öte büyük zat. Taala amma yüşrikun. Allah'ın hiçbir şeriki yok. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Leyse kemislihi şey ve huves-semi'ul basir. Demek Allah siyahtı eşteki yok. Allah'ın şeriki yok zat. Allah'a şerik kılgan bolbaydı. Demek bizi bir zat yaratkan Allah şol yaşa beret, o şol rızkı beret, o şol hayrat bu dünyadan bizi alıp ketet. Andan keyingi ayatda Allah subhanahu wa ta'ala ana şu sütqorluqdan kesibetini aytib o'tadi. Zaharal fasadu fil berri vel bahr bima kasabat aydin nas. Adamdardın kılgan jamandık, kılgan işlerinin sebebinen kurgaqtıkta, jana dengizlerde, sularda dagın jamandıklar açık görünüp kaldı deydi. Yuziqahum ba'dallazi amilu. Allah Teala kebir amallarının cazasının damını tatkızabız deydi. Ne üçün la'allahum yarci'un. Mümkün alar Allah'a qaytip keler. Allah'a qaytar eken degen maksatda alarga kebir jazalardı körsetip berip turabız deydi. Demek sütqorluqtun kesepeti büt bardığına. Zaharal fasadu fil ber vel bahrda murat baldar cemil alem. Şunu bu kurgaqtık su degende murat cemil alem. Dünyanın büt bardığına ketken jamanlıktın bardığı neden eken adamdardın kılgan amallarının kesepetinden bolat. Жақшы amal kılsa anın dağın bereketi bolat, жақшылығы. Jaman insan amal kılgan bolsa jamandığından kesepeti bolat. Oşoların içinde en birinci, en köp tasirli bolgan nerse sütqorluq. Sütqorluqtun kesebetinden dünyaga bardığına, adam zatına, sudağı balıklarga, başkasına büt bardığına jamanlıktın kesebeti görünüp turat deydi. Mına hazırkı günde dünyanın bardığı krizis deyip yoldan. Dünyada bardığı krizis, yaşağı kıyın, kımbatçılık, jokçuluk da öyle eldin barı nalıy veret, şikayet kılay veret. Ar kim, ar deken aytat. Okumuşturlar çıkıp alıp, siyasatçılar çıkıp alıp, iktisadi adamlar çıkıp alıp, bunday oldu dep özünün fikrini aytat. Bunday su jok boldu, ısıp ketdi, kuyup ketdi, başka boldu, şoşonun üçün jokçuluk boldu, uruş boldu degen sebepler ayta beret. Biroq haqiqiy sebep, bu krizistin negizgi sebebi baldar bu günah. Anın içinde dağı sütqorluq. Oşol sütqorluqtun sebepti Allah subhanahu wa ta'ala ne kılat dünyada yaşadı kıynaydı. Kıyın bolat. Oşol yaşo kıyın bolat. Adamlarga da kıyın bolat, жақшыга da kıyın bolat, jamanга da kıyın bolat, başkalarga da kıyınçılık tasir ediyedi. Demek adam balasının kılgan amalının жақшылығы tasirini özü de göröt, başkası da göröt. Oşonda ile jamandık iş kılgan bolsa, günah kılgan bolsa, anın жақшылығın dagın, jamanın dagın tasirini başka adamlar göröt dep Allah subhanahu wa ta'ala Kur'anda beyanlap atat. Zaharal fasad fil berri vel bahr. Jamanlıklar açıkça çıkıp görünüp kaldı deyit. Sudun üstünde, yerin betinde bima kasabet eydin nas adamlar kılgan sebepti. Kolu menen kılgan amallarını kesepetinden liyuziqahum ba'dallazi amilu. Allah aytdı. Biz kede özümüz kebir kıyınçılıkları körsetebiz alarga. Ne üçün la'allahum yarci'un. Kıynalgandan keyin tövbe kılıp ma kaysın dep. Demek krizisten çıkıunun bir ile yolu neken haram taştaş gerek. Haramdı jegende, haram işlerdi taştaş gerek. Günahdan tövbe kılış gerek, istiğfar kılış gerek. Anan Allah subhanahu wa ta'ala ne kılat? Bereketini açat. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala vaada bergen. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا. Qaysı yerdeki adamlar, elder Allah'a iman keltirse, Allah'dan korkup halal yol bilen yaşasa, biz asmandan, yerden bereket eşiklerini açıp koyuyoruz deydi. Bereketim ne üçün yok? Bizim günahlar sebepti yok. Bima kasabet eydin nas. Adamlar kılgan sebepti. Adamların kılgan jamandığı sebepti, bereket yok. Bugün aytabız jamgır bolbodu, buyakta su yok, su tolbodu, jamgır jawады, kar jawады, күн ысып кетти, ушуруп кетти деген бардыгы ушул негизги нерсе günah ошо себепти Allah Taala алып койду. Demek berekettin жаашынын себеби бир эле нерсе балдар ал günahdan tövbe кылуу. Өзгөчө sütqorluqtan alыс болуу. Özgöçe sütqorluqtan alыс boluu. Sütqorluqtan alыс bolup tövbe kılsa eldin bari inşallah Allah subhanahu wa taala dünyanı beyişte kılıp cennetet.
nematlarını tөгүп salat. Anda hiçbir şek şubha yok. Demek zaharal fesad, demek jamandyk jerin betindegi kaptaganyň sebebi bima kasabat aydin nas, adamlardan kılgan mamuleleri sebepti. Allah Taala kebir kıyınçılıklardı beret. La'allahum yerci'un. Adamlar bize kaysın degen maksatda. Kıynaş üçün emes, tazalap mağa kaysın dep Allah Subhanahu wa Taala uşunday kılat. Andan keyingi ayat kul siru fil arz. Peygamberimize hitap sen aytqın sizler jerin betine safarga çykkyla, safar kılgıla fanzuru kayfa kana aqibatul lezina min qabl. Sizlerden murdağı ellerden akıbeti kanday oldu. Ahırı kantı büttü. Oşulardı karagıla kana aksaruhum müşrikin. Allah'ın köpçülüğü müşrik ele dedi. Dünyada müşrik köp bolgan balдар. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçeyinde müşrik bolgan köpçülüğü. Peygamberimiz kelgenden keyin de müşrikler köp bolgan. Oşonu aytdı kana aksaruhum müşrikin. Allah'ın köpçülüğü müşrik ele dedi. Biroq Allah Taala müşrik bolsa dagın tamagını berdi, rızkısını berdi, jep içip ahırı mönöt kelgen kete berdi. Allah uşunday zat. Sen müşriksin dep, anı rızkısını berbe koybaydı. Kafirga da ошол mizam kele beret. Jamgır jayet, arada tamak beret, işet, jeyt, kuturat, oynoyt. Vaga kelgende alıp kete beret. Biroq Allah'ın nimesi uşunday kengiri zat. Biroq ahiretke kelgende başkaça mamule kılınat. Muna uşunu Allah Taala aytып atat. Kul siru fil arz. Aytqın jerin betine sayır kıgıla, safar kıgıla deyt. Demek adam balası jönle jüre berбестен aylanyp жерди kıdırıp görüp oşondan ibrat alış gerek. Şariatta yer betini kıdırgıla, karagıla, oşol jerge bar ibrat algıla deydi. Aldığın kavimler var edi. Bizge çeyin kanday kıyın adamlar var edi. Kanday jaşı adamlar ötüp ketdi. Yok, akıbetin ne oldu? Eşteke yok. Yok. Bugün barsın, erteň joksun. Oşon üçün sayır kılganda ibrat saparını kılış gerek. Her bir yerden ibrat alış gerek, bir nasihat alış gerek. Buna oşunu Kur'an-ı Kerim'de köpünçe siru fil arz deydi. Fanzuru jönele жүрбөсөң karagıla. Bizge çeyin kavimler kanday oldu? Kan çok bolup ketdi. Ad kavmi ne oldu? Samud kavmi ne oldu? Lut kavmi ne oldu? Salih aleyhisselam kavmi ne oldu? Büyük bardığım ne oldu? Kur'an'da aytat bari çok bolup ketdi. Allah'a baş yegen yok, Allah talaqalap çok kıldı. Oşon üçün biz daha oşonda çok bolup ketpesi üçün jaktı karap, seyir kılıp, jamandarga okşop kalbastan jaxşılardı tuğrap, jaxşılardı yetişip, jaşagıla degen maksatda Allah Subhanahu wa Taala bu ayatı düşürgen. Oşon üçün adam balası gözünü açıp, çöresini karaş gerek. Atrafını karaş gerek. Aldığınlar kantıp jokolup ketdi. Oşo günörün biz daha kılıp jokolup ketpeylik dep onlardan sabak alış gerek. Oşon üçün Kur'an-ı Kerim'de kul siru fil arz fanzuru kayfa kana aqibatul lezina min qabl kana aksaruhum müşrikin deydi. Allah'ın köpçülüğü müşrik ele deydi. Müşrik ele biroq Allah Taala rızkısını berip geldi. Endi keyingi ayatda Allah Subhanahu wa Taala aytadi: "Faqim vejhaka lid-dinil qayyim." Aylar köpçülüğü müşrik, köýden müşrik qaraba. "Faqim vejhaka lid-dinil qayyim." Sen emi yüzüňdü tuğra dinge beken bur deydi. Tuğra dinge beken özüňdü yüzüňdü bur. Min qabli ay ya'tiya yawmun. Uşunday gün kelişden aldın. La maradda lehu. Ani hiç kim qaytara albaydı. Kıyamet günü gelet, al kıyamet gününü hiç kim qaytara albaydı. Hiç kim jokka kıla çıkara albaydı. Hiç kim möýnö süray albaydı. La maradda lehu. Maradda ismi feil. Çünkü la maradda lehu min Allah. Yevme izin yastadda'un. Oşol günü adamlar cemaat-cemaatga ajrap bölünет deydi. Demek Kur'an'da Allah Teala aytdı, dünyanı karasan köpçülüğü elder müşrik. Alardı karaba emi, alardı duraba. Faqim vejhaka lid-dinil qayyim. Emi yüzüňdü çınığı taza dinge burgun. Oşo dindi bekem karmangın deydi. Min qabli ay ya'tiya la yawmin la maradda lehu min Allah. Bir gün kelet, al gündü hiç kim jokka çıkara albaydı, anatqa türte albaydı. Oşol gün kelgenge şeýin sen özüň dinine bekem bolgun degen ayet. Demek kıyamet gelet hak. Kıyamet günü hak, al günü gelet hak, mahşer hak, barzak hak, dozok hak, cennet hak, büt bardak çındık. Bar çındık. Hiç kim jok diye albaydı. Oşol gün kelgenge şeýin dinine bekem bolup yüzüňdü burup, kafirlere koşulbay, müşriklere koşulbay, çыныğı musulman bolup yaşagın degen ayet. Çünkü faqim vejhaka lid-dinil qayyim. Yüzüňdü burgun çınığı taza dinge. Min qabli ay ya'tiya yawmun. Bir gün kelişden aldın. La maradda lehu. Ana hiç kim qaytara albaydı. Min Allah. Akın Allah'ın tarafına gelen hüküm. Yevme izin yastadda'un. Sadda'u degen söz. Bu aslında yatasadda'u da. Keyin tasaga mızgam kılıp yasadda'un bolup kaldı. Çünkü yasadda'un degen söz ajratu degen söz.
Sada fasda bima tu'mar wa'riz anil müşrikin. Kur'an'da Allah aytadi. Fasda bima tu'mar. Allah qanday ömürkün bolsa oşonu jarıp aytqan deydi. Wa'riz anil müşrikin degan ayat var. Yasaddaun degeni bölünöt. Kıyamet günü kelgende ajırayt. Bul dünyada adam ak, kara, musulman, kafir barca şey verir. Yaşayıveret. Bardığını Allah Teala bir de rızkı vereveret, yaşavulaveret, gün tiyet, ay tiyet, bardığı olaveret. Biroq kıyamet günü kelgende yasaddaun. Adamlar ajırayt. Adamlar bölünöt. Cemaatga bölünöt. Birinci bölük kafir, musulman bol bölünöt. Andan keyin musulmanlar özünçe bölünöt. Kafirlar özünçe bölünöt. Allah'ın içinde de kafir, müşrik, münafık bolalar da bölünöt. Çünkü alemi musulmanlar Allah Teala bölüt. Peygamberler özünçe olur, sahabalar özünçe, salihinler özünçe, şuhadalar özünçe. Uşuntip cemaatga bölünöt. Yevme izin yastaddaun degan manası şunday. Kıyamet günü kelgende adamlar cemaatga bölünöt. Kim qaysi cemaat menen bolgan bolsa, bu dünyada ahirette de oşol menen çoğu bolat. Demek bu dünyada kafir, musulman çoğu yaşay beret. Sen dinine beken bola veresin. Ahiretke kelgende al bölünöt. Kantip bölünöt? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytadi: "Vamtazul yevme eyyuhel mujrimun." Vamtazul yevme eyyuhel mujrimun. Bugünkü günü ey mujrimler, ey kılmışkerler bölüngüle deydi. Kılmışında türü köp, oşonda bölünöt. Oşon üçün Allah saktasın, Allah'ın barыбызды жақсы адамдар менен кошуна кылсын. Жақсы адамдар менен турайлык. Ошолордун жамаатында бололук деп эме кылыш керек, аракет кылыш керек. Эл эмне болсо элдин бири болом деген болбойт. Adam balası aldık antınış gerek. Aldık hareket kılış gerek. Жақсы болойын dеш gerek. El ne oldu bolam degen nese, yaxşı nese emes. Musulman anday deb aytadi. Har bir musulman ahirette öskөнгө hareket kılış gerek. Ahirette жақсы insanlar menен çoğu bolgongo hareket kılış gerek. Alhamdulillah. Andan keyin Allah Teala aytdı deme: "Men kafara fa aleyhi kufru." Yani kıyamet günü adamlar acırayt deydi. Alemi kim kafir bolgan bolsa fa aleyhi kufru. Kufru özüge olsun deydi. Kufurunun kesepeti, jamanlığı özünü vursun, özüne olsun. Alemi ve men amila salihan. Kim жақсы amal kılgan bolsa fali anfusihim yemhadun. Allah özlerine жақсы orundardı, jaylardı dayardayt deydi. Men kafara fa aleyhi kufru. Demek küfür kılgan bolsa Allah'a ziyan bermeydi. Allah Teala'nın darajası düşüp kalbaydı. Başka olmaydı. Fa aleyhi kufru. Anın küfrünün jamanlığı al özüne. Özü tartatana. Ve men amila salihan. Alemi kim жақсы amal kılgan bolsa, iman keltirip жақсы amal kılgan bolsa fali anfusihim yemhadun deydi. Subhanallah. Allah özlerini yemhadun жақсы jaylarda ornutlar, жақсы jaylarda yardayt deydi. Mahhada yumahyu temhid degen söz balдар. Bir neseni aldın alу degen söz negisi. Yette minhul mahad degen beşikte aytıladi. Tushunarmi? Yamhadun degen jay degen söz berdi. Allah özlerinin beşikten жақсы orunlarını dayardayt deydi. Kim küfürlük kılgan bolsa, küfürdün cazasını özü göröt. Al emi kim жақсы amal kılgan bolsa, beşikten жақсы orunlarını özleri dayardap alat deydi. Fali anfusihim yamhadun. Tushunarmi? Ne üçün liyecziyellezine amelu ve amilus salihat min fazlihi. Allah Teala жақсы amal kılganlarga silaş üçün bu жақсы amal kılganlarga silaş üçün özünün rahmeti menen. Allah Teala öz rahmeti menen iman keltirip жақсы amal kılganlarga silaş üçün şunday jaylardı beşte dayardayt deydi. İnnehu la yuhibbul kafirin. Biroq albatta Allah kafirleri жақсы görmeydi deydi. Kafirleri süybeydi. Allah Teala Allah menen süyleşbeydi. Allah'a rahmat nazar menen karabaydı. Allah koru bolgon edi. Biroq жақсы insanlardı iman keltirip жақсы kılgan üçün Allah'ı sıylaş üçün Allah Teala alarga beşte жақсы orundardı dayardap koyot deydi. Bu emi dünyadagi kılgan adamlardan amalga jarasha ahirette jazası kanday bolot oşonu aytdı. Andan keyingi ayatda Allah Subhanahu wa Taala 3-4 ayatda Allah Subhanahu wa Taala özünün kudretini bayandap atat. Kudretini bayandap atat. Jana oşol учурда Allah Subhanahu wa Taala halal jaşaştın jolunda bayandap atat. Buga çeyinki kafirlardan, müşriklerden, özgöçe evreylerden, Yahudiler jaşosu sütkorluk menen bolgan edi. Halal jaşoуда Allah Subhanahu wa Taala iki nersege koygan tugandar, köyrök. İki nersenin bayanındadı. Birincisi ticaret, ikincisi ziraat. Ticaret
Neken sowdagerlik. Ekinçisi ziraat. Ziraat degeni dikançılık. Dikançılık kulu, ticaret kulu, mına uşul iki jol menen adam balası halal tamakты tabat, halal tamaktanat. Mına uşunu kийинки hayatta Allah subhanahu wa taala bayandap atar. Demek halaldın jolu köp balдар. Ticarettин dagı türü köp, garaаттın dagı türü köp. Oşol işler menen alek bolup, özüңdü kursagыңды toygozup, ügülöңdü bagıp yaşasaң bolat degen ayat. Oşol учурда Allah subhanahu wa taala özünün kudretlerini bayandap atat. Karasaňar Allah Taala'nın kudreti kандай küçtü. Wa min ayatihi ay yursilar riyaha mubashirat. Allah'ın kudret belgilerini belgesi Allah ciberet şamaldardı mubashirat başarat kılıuçu suyunç kuvanyç alып kelүүчү kılıp ciberet adamları kursan kılış üçün ciberet ve liyuziqahum min rahmetihi özünün rahmatının damını sezdiriş üçün ciberet ve li tajriyal fulku bi amrihi jana kemelerdi ağızış üçün ciberet suda ve li tabtagu min fazlihi Allah Taala özünün fazlını izleyiş üçün ciberet ve la'allakum tashkurun şükür kılış üçün Allah Taala şeylerge ciberet dedi. Demek bu şamal balдар uşunday bir nerse Allah subhanahu wa taala uşul şamal arkulu köptөгөн nimattарын berет. Eger birincisi adam balası kıynalıp ısıkta terde oturgan bolsa, akırı bir jel жүрse, gelip betiňe deniňe vursa, uşunday bir jagymdy bolat. Bu Allah'ın rahmatı. Allah'ın rahmatı. Ayvay kıynalıp kaldın, habis oldu, tütüp kaldın, eşteki görünbeyt, bilinbeyt. Allah subhanahu wa taala akırı bir jelince verip koysa, oşo menen dem alasın. Dem alıp, terdegenin terdep kalışat. Terdep kalışat. Oşo teri neken Allah'tan bergen şamaldan nimet arkılı bolat. Oşonda ile Allah subhanahu wa taala oşo şamal arkılı mömöjemişler çаңdatat. Oşo çаңdaşat. Çаңdaşıp alları mömölöyt. Anan ne bolat? Almaň pişat, örgüň pişat, budaýyň pişat, arpaň pişat, büt bary pişat. Bu Allah'ın nimeti. Oşol şamal arkılı Allah subhanahu wa taala kemelerdi jürgüzet. Kemeler suda ilgeri balda şamal menen gana jürgön. Tolkun menen gana jürgön. Azir emi motor koyulup uşuntup zaman önüp ketti. İlgeri oşol şamal menen ile oşol bagyty menen de süzüp jürgön eldin bardygy. Oşol ne bolat Allah subhanahu wa taala kemerlerdi dagın tajriyal fulka bi amrihi. Öz amri menen kemerlerdi ne kılgan? Suda agızgan. Büt bardygy Allah'ın kudreti. Birle şamaldasan bu Allah'ın çeksiz nimeti. Uşul şamal baldar havanı tazalap durat Allah'ın kudreti. Şamal bolup jamgır jabasa dünya sasıp ketet. Oşo şamal arkılı Allah Taala çаңdaştırıp, çаңdары uçurup başka kılıp dünya taza bolup kalat. Üyüňdi şipirganda ile bolup kalat. Büt Allah'ın nimeti kudreti. Allah'ın birle kudretini iskede öter. Allah şunday zat, kanday zat. Ve laqad ve min ayatihi ay yursilar riyah. Allah Taala şamalları jiberet. Kanday şamallar mubashirat. Sileri kursan kılat. Süýnesиňer kele jatat. Jamgır jaýt, kurgaçlyk bolup ketdi. Eginler ösöt, mallarga su bolat, eginge su bolat dep süýnebiz. Muna şunu mubashirat deydi. Düşünýärmi? Bu süýünü insanyň tabiaty. Süýüngen jakşy nerse. Biro süýünüp artyndan şükür kılbay koysan bul tura emes nerse. Şükür kılış gerek. Süyünüp artından kuturup kessen bul tura emes nerse. Süyünüşlük jaşı nerse, biroq artından şükür kılış gerek. Kuturbaş gerek, ketten çıkbaş gerek. Mana oşul Allah Taala aytып atat. Allah Taala silerge şamaldary jiberet, mubashirat, mubashir kılıp, süyünüşlü habar kılıp, ve liyuziqakum min rahmetihi, özünün rahmatın, öz rahmat damını sezdiriş üçün, ve li tajriyal fulku bi amrihi, jana kemeleri suda süzdürüş üçün, ve li tabtagu min fazl ve li tabtagu min fazlih degeni Allah'ın rahmatını izleş üçün. Bu degen söz rızkını izleş üçün degen söz. İbtigar ve li tabtagu min fazlihi tabtagu min fazlihi degen ayatlar Kur'an'da bardygy rızkıňardy izlegile degen söz. Düşünýärmi? Kur'an'da 2-3 ýerde kelgen büt bardygy manasy rızkıňardy izlegile degen söz. Jumhur mufassirinde bardy şunu aýtat. Kur'an-ı Kerimde Allah Taala aýtat: "Fa iza quziyatis salat fantashiru fil arz wabtagu min fazlillah." فإذا قضيت الصلاة cuma kılgandan keyin fantashiru fil arz toptol oturup bagala deydi. Har kim öz işine ketkile deydi. Wabtagu min fazlillah. Görnürmü? Oşul söz beýte dagан. Allah'ın fazlını izlegilemi deydi. Allah'ın fazlını, Allah'ın rahimini, rızkını izlegile deydi. Oşunun için şeriatta oturup deydi, amal kıl deydi, amal kıl deydi. Amal kıl, natijeni Allah'a tapşır deydi. Jatıp alı öyle Allah rızkı beret degen bolbaydy.
Hadiste keledi go, çımçıkka oşoğular deydi go, tabakkılga kılat. Çımçık kандай kılat? Dağudu khimasan ve terci'u bitanan. Açığa çıgat, kursağı toyup qaytıp keledi deydi. Eşteke yok. Biroq ne kılat? Uyasından çıgat. Çıgıp ayakka barıp, dandar terip jep, keşke kursağın toygozup keledi. Çımçık jata berse aç koyup kalat uyasında. Adam da ошондой. Uyuңdan çık, uyağından çık. Anan Allah'a kalan tavakkal kıl. İşte Allah'a tavakkal kıl. Jatıp elli Kuday bagat dep, Kudayga zorluk kılgan bolboyt onlar. Anday din yok, anday din yok. Çünkü al çımçık dağın uyasından çıgat, darın izdeyt. Anan keyin Allah Taala baga rızkısını beret. Jep anan keçke qaytıp keledi. Kursağı toy qaytıp keledi dağынан dem alıp etesi dağın. Oşul işini kılat. Adam da oşondoy rızkındı sırttan izdep kelip anan dem alışın gerek. Jatıp alıp öyle жерди карап эле otura bersek, asmanды карап эле rızkı gelbeyt doganda. Mına uşunu aytıp atat Allah Taala "Walitabtahu min fadlihi." Allah'ın fazlını izlegile dep atat. Safarga çıkkanыңарда, kemelerge çıkkanda "Wa la'allakum tashkurun." Mümkünseler şükür kılarsыңар dedi. Mına uşul ayatda Allah Subhanahu wa Taala ticaratты aytты. Demek ticarat balдар köpünçe dengizde bolat. Azır dele dünyada en çoğ ticaratda dengizde bolat. Mına kurkaktыкta, poyuz menen, samolyot menen asmanda az ele bolat bul. Жүктөрдүн бүт бардыгы bir mamleketте экинчи mamleketке кеме аркылуу өтөт. Илгеттен келеткен тарика ушундай. Демек сен тижарат кыл, тижарат менен эмне кыл халал рызкы кыл деп атат. Демек халал рызкынын эң жакшы жолу тижаратта. Allah Subhanahu wa Taala ticaratка береке койгон. Түшүнүңөрбү? Экинчиси зираатта. Зирааттагы ушул шамал аркылуу келет. Шамал келет, шамалдан кийин жамгыр келет, жамгырдан кийин жамгыр жайыт, жер көгөрөт, ал өсүп чыгат. Анан ошол данды жейсин, алмаңды жейсин, өрүгүңдү жейсин, будайыңды жейсин. Ошентип сен өзүңдү багасың. Демек халал тарика канча экен? Негизинен эки тарика бар балдар. Тижарат ва зираат. Соода жана дыйканчылык. Мына ушул эки нерсе халал рызкы. Акчага үстү пайыз берилип отура бербестен, харам нерсе аны күтпөстөн тижарат кылгыла, же болбосо халал пешенеттер дыйканчылык кылгыла деген аят. Демек Аллах Субханаху ва Таала өзүнүн аяттарында айтып атат, Аллахтын аяттарынын бирөөсү некен риях, шамалдар. Andan keyingi ayette Allah Teala aytат: "Walaqad arsalna min qablika rusulan min ila qawmihim." Selerge şeyin dağın aldığın kavimlerge Allah'a dağın peygamberler jibergenbiz. Faja'uhum bil bayinat. Allah'a dağlar açık daliller menen kelişken. Fantaqamna minellezina ajramu. Mujrimlerden öç alganbız deydi. Peygambere karşı çıkan mujrim kılmışkellerden öç alganbız. Ve kana haqqan aleyna nasrul mu'minin. Bizge Müslümanlara cevap yardam berişlik hak deydi. Hak bette ballar vücub manasında emas, tafazzuli manasında. Allah Taalaga eşteki vacip emas. Çünkü hiç kim Allah Taalaga eşteki vacip kıla almaydı. Fa'alun lima yurid, yef'alu ma yasha, la yes'alu amma yef'al, ve hum yus'alun. Allah soralbaydı. Allah'a eşkisi hak emas. Bette hak tafazzuli degen söz, Allah Taala öz rahimi menen Müslümanlara yardım kılat degen söz. Ve kana haqqan aleyna nasrul mu'minin. Müslümanlara yardım berişlik bizden rahimimiz degen söz. Allah Taala rahim menen Müslümanlara yardım beret degen söz. Demek ne oldu? Allah Taala ortada ayat esketip atat. Sizlerge çeyin da kavimler jibergenbiz, peygamberler kelgen, biroq peygamberler karşı çıkanların barlığını intikam alganbız. Öç alganbız, alardı jazalaganbız. Ve kana haqqan aleyna nasrul mu'minin. Demek oşol siyahtı böyle sizlerge dagı biz yardım berебиз. Müslümanlara yardım berişlik bizden rahimimiz, bizden rahmatımız deydi. Düşünmörбү? Demek korkpoş gerek. Vaqtulуу kıyınçılık boluşu mümkün. Çınıgı çındık bolsa Allah Subhanahu wa Taala moyununa algan Allah Subhanahu wa Taala men alardı öz rahimim menen rahmatımı alamın. Alarga men yardım beremin deydi. Andan keyin dagı ele uşul ayat ulanıp turat. Allahu'llezî yursilur riyah. Allah şunday zat sizlerge şamaldары jiberet. Fatusiru sahaban. Al şamal ne kılat? Kötöröt deydi bulutlardı. Fayabsutuhu fis sema. Kötörüp asmandan ne kılat? Asmanda jayat deydi. Keyfe yaşa. Kalaganda kılıp jayat. Ve yec'aluhu kisafa. Al bulutlardı kavat kılıp koyat. Fataral vadqa. Körösün sen jamgırdı. Yahrucu min hilalihi. Bulutların arasından düşüp atkanını. Fe iza asaba bihi men yasha min ibadihi.
bende. Allah Taala oşo jamgırdı kayсы bendesine karasa oşoga jadırat. In izahum yastabshirun. Jamgır kelgenden keyin alar kayra ile suyunup kursam boluşat deydi. Birinci ayette Allah Subhanahu Teala şamaldın faydalarını ayttılar. Anı menen Allah Teala жерди çаңдаштырат, başka kılat, kemeler жүрgüzөt dep. Эми жамгырды менен şamaldın дагы bir bereketini aytıp atat. Al kандай eken Allahu lezi yursil riyah fatusiru sahaban. Oşo şamal, oşo jel ne kılat bulutlardı asmana götüröt deydi. Allah'ın kudreti Allah Subhanahu wa Taala ne kılat? Жерде, malla sudan, dengizden, daryalardan bu götürülüp çıkat. Oşol bu götürülgenden keyin şamal kelip asman götürет. Götürüp al bulut kaylanat. Bulut anı filtreleydi. Filtrelep jamanı kalıp, tuzu bari kalıp, anan jakşı taza suudu Allah Taala ve enzelne mines semai ma'an tahura. Taza suudu düşüröt. Oşol dengizin suunu içsең şor bolat. İçe albaysın anı. Turuşu tuz bolat. Biroq asmandan oşol düşkön su içsең içe beresin. Allah'ın kudreti bu. Aytıp atat, oşol şamal arkulu ne kılat eken Allah Taala bulutları götüröt. Al bulutlar asmana götürület. Götürgönden keyin Allah Taala aytıp atat, "Fatusiru sahaban fayabsutuhu kayfis sama kayfa yasha." Kalagандай kılıp asmanga Allah Taala anjayıp koyat. Kede bulutlar 3 süröttü, kede 4 süröttü, kede toğulu har türlü kılıp Allah Taala asmanda bulutlardı ne kılat? Jayıp koyat. Bu Allah'ın kudreti. İkinci kudretini karasaňar, andan keyin aytıp atat, "Ve yec'aluhu kisafa." Kisafa degen balдар iki manası var. Kisafa degen manası kavat degen de manası var. Kavat. Al bulutlarda Allah Taala kavat kılıp koygon degen söz. Bunu asmanga çıkkanda göresiňer. Eger samolyotdan uçsaňar asmanga göresiňer. Bulutun üstüne bulut, bulutun üstüne bulut, bulutun üstüne bulut göre beresin. Bulut kavat kılıp koygan. Oşol çıkkan bu suudu budu Allah Subhanahu wa Taala asman götürüp bulut kaylantyryp al bulutları feyecealuhu kisafen kavat kılıp bölüp koyat. Allah'ın kudreti. Kim kılat şunu? Hiç kim men kıla albayım, sen kıla albayım, atan kıla albaydı, mamleket kıla albaydı, başka mendeki mamleket kıla albaydı. Hiç kim kıla albaydı. Hiç kim kıla albaydı yani. Bir gana Allah, tebarakallah ve ahsanul halikin. Subhanallah. Allah'dan başka hiç kim kıla albaydı. O şonu tip yerden çıkarıp kavat kılıp koyuyoruz degen söz. Ve yec'aluhu kisafa. İkinci manası aldılar. İkinci tercüması ulamalar aytat. Bizim Usta Şeyhülislam Muhammed Taqi Üsman İsa Mevlana Şeref Ali Tanrı rahmetullahi aleyh bir kıta manası alışat. Kisafen bölük degen söz aytat. Asmanda bulutlar Allah Taala bölüp koyat. Asmanga çıksan dağın yerden de görünüyorsun, uzun bulutlar bölünüp durar. İki manası teң doğru, iki tercüme teң doğru. Demek bu ne oldu? Allah Subhanahu wa Taala ne kılat selege jivelet şamaldı, oşo şamallar kulu ne olat eken? Fatusiru sahaban al uçurat deydi bulutlar asmanga, anı jayat kalaganday kılıp, ve yec'aluhu kisafan anı kavat kılat diye bölük aylantırat. Fataral vadqa yakhruju min khilalihi. Sen görösünde jamgır, vadık degen jamgırda. Can. Oşol bulutun arasından düşüp atkan jamgırdı görösün deydi. Subhanallah. Allah'ın kudreti varsan hiç tegen görmeysin. Oşol yerden Allah Subhanahu wa Taala öz kudreti menen kalasa jamgır jadırat, kalasa möndür kılat, kalasa kar kılat. Bu Allah'ın ana kudreti. Birilen nerseden 3 nerseni Allah Taala düşürüp koyat. Kede jamgır jay su bolup, kede katırıp koygan ne bolat? Möngü sayaktı bolup, muz bolup kelet düşöt. Kede kar bolup, yumşak kar bolup düşöt. Bu Allah Subhanahu wa Taala kudreti. Allah'tan başka hiç kim bunu kıla almaydı. Buna usul Allah'ın kudret belgilerinden biri öse. O son ayette o min ayatihi ayetın başına geliyor tat. Allah'ın calgız kudretli ekeninin belgilerinden biri öse. Buna usul jönökey ile neken? Bulut jönökey ile bir şamal. O son şamal Allah'ın kudreti menen ne kılat eken? Şu nesege aylandırıp akırın ne kılat eken? Jamgırda asmandan şu sularda düşüret deydi. Fataral vadqa yakhruju min khilalihi. Görürsüňer deyt asmandan jamgır düşkönünü. Fa iza asaba bihi men yasha min ibadihi iza hum yastabshirun. Emi oşol kimge oşol jamgır kese alar süýnet deyt. Jamgır jağandan süýnet, jakşı boldu, egenge jakşı boldu, mallarga jakşı boldu, jerge jakşı boldu dep elin bardygy süýnet deyt. Wa in kanu min qabli ay yunazzala alayhim min qablihi la mublisin. Albatta alar buga çeyin, jamgır jağanga çeyin la mublisin ömrü tüzgön eder deyt.
İblas degen, ablasa iblis degen söz, ümit üzü degen söz. Alar buga çeyin ümitini üzgөн ede yaşaudun. Beylemi kurgakçılık boldu, jamgır jagbayt eken, eçteke bolbayt eken, egin bolbodu dep diykan adam ümitini üzgön ele. Bирок Allah subhanahu wa taala jamgırdı berdi, oşol zambat ne oldu? Ümitli bolup kaldı deydi. Ümitli boldu deydi. İblas, ablasa iblis ve minhu iblis. İblis özünün ümitini üzgön üçün iblis dep atalat. Düşünüңөрбү? Demek nede? Alar buga çeyin ve inkanu min qawlu bir in muhaffaf anil musaqqala. Düşünüңөрбү? Oşol üçün albatta alar jamgır düşkөндө çeyin, jamgır jaganga çeyin la mublisin alar ümitini üzgön ele deydi. Jamgır jagandan keyin alarga jan kirdi. Alarga jandan jaşоо keldi. Ümit menen эми жашайт deydi. Fanzur ila asari rahmetillah. Allah aytat. Fanzur ila asari rahmetillah. Emi Allah'ın rahmatının asarlarını, izlerini karagıla. Keyfe yuhyil arda ba'da mevtiha. Ölgön жерди kantip tiriltet deydi. Eçtege jok, öspöy, çaڭı çıkıp jatat. Oşol nersege jamgır jağdı, jağın jağdı, jap-jaşıl bolup tirildi. Turabı fanzur ila asari rahmetillah. Allah'ın rahmet asarına karagıla. Keyfe yuhyil arda ba'da mevtiha. Ölgönden keyin kantip tiriltet. İnne zalike la muhyil mevte. Mana uşul zat жерди, ölük жерди tiriltken zat sizlerdi dağı ölgöngörden keyin kayra tiriltkenge qadir. Ve huve ala kulli şeyin qadir. Ar bir nesege kudretli. Anın barlık nesege kudreti jetet deydi. Andan keyin Allah subhanahu wa taala şamaldın daha bir türünü aytıp atat. Buga çeyingi şamaldar baldar bul rahmat şamaldары bolчу. Rahmat şamaldары. Bir ile şamaldı iki türlü Kur'an'da aytat. Riyah, rih dep kelet. Riyah degen bul rahmat şamaldары. Rahmat şamaldары. Rih degen azap şamalı. Allah Teala bir nerseden kalasa payda veret, kalasa ziyan veret. Keyingi ayatta Allah Teala ziyan verүүчү şamaldırayan dep atat. Ve la in arsalna rihan fara'awhu musfarra la zallu min ba'dihi yekfurun. Ve la in arsalna rihan. Eğer alarga biz azap alıp kele turgan, ziyan bere turgan şamaldı jibersek, fara'awhu musfarra, alar körüşöt bardyk neseler sargarıp kuyup kalganını, la zallu min ba'dihi yekfurun. Andan keyin alar ar dayım küfürlük kılışat. Emi şükür kılışpayt, şükür kılışpayt. Ar dayım şükürgө karşı lanat kılışat. Karşı şükür kılışpay kalışat degen ayat. Şükür kılışpay koyat degen ayat. Subhanallah. Allah subhanahu wa taala kudreti keyde Allah taala jamgır beret, jan jayt, şamal bolot, bu payda alıp kelet. Keyde oşol ele şamal menen Allah taala azap beret. Kattуу şamal bolup büt barını çürüp ketet. Kattуу şamal bolup jamgır jap, sel kelet. Keyde kattуу ısık şamal bolup bar jok kuyup ketet. Musfarra. Keyde kattуу şamal soğuk bolup bardığını şükürüp ketet. Mana uşulardın bağırda rih de aytılma. Bir ile şamal. Allah'ın kudreti karagıla. Ve la in arsalna rihan. Demek rih degen söz Kur'an-ı Kerim'de ar daim ziyan berүүчү şamal aytılat. Oşonun üçün Kur'an'da aytat rihan sarsarah. At qomga kelgende rihan sarsarah көрөбү? Sabah layal. 7 gün alara kattуу boroşondu şamal bol degen ayatlar kelet. Riyah bolso bu jakşılık alıp turgan şamalda aytılат. Eger alarga biz azap şamalını jibersek, fara'awhu musfarra, al azap ne kılat? Büt bardığını kurgat salgandan keyin жердин bardığını sapsarı bolgon, kuyup kalgan abалында көрөт deydi. Keyde gün katı ısıp ketet, şamal bolotların büt barını kurgatıp salat. Karasan eginderde jaşır nese jok, bardığı küyüp kalgan, kurgap kalgan. Anam ne olot? La zallu min ba'dihi yekfurun. Adamlar bardığı emi nalı deydi. Nalı veret. Üşügürüp gitti, küyüp kaldı, bolbodu dep, eldin bar nalı deydi. Allah Teala bizi jaratkan, bizin kanday ekenimizni en jakşı bilet. Bizi jaratkan zat, kaçan süyünöt, kaçan nalıйт, kaçan razı bolot, narazı bolot, büt barını bilet de. Oşon üçün Allah Teala aytып atat, la zallu min ba'dihi yekfurun. Alar emi ar daim nalı veret deydi. Ar daim ne bolot? La zalla degen söz ballar, sara manasında. La zallu degen sözü manası ar daim degen söz bu jerde. Emi toktop kalbayt. Oşo bir yılga çeyин aytadi şunu. Egin ektimede uşu görüp ketdi de bir yılga çeyin keyit.
Bir жылга чейин наразы болот. Аллага шүгүр кылбайт. Адам пендеси ушундай. Банкрот болуп калса ошондой 1 жылга чейин, 10 жылга чейин айта берет. Бул туура эмес нерсе. Алла таала айтты: "Ла валлу мин ба'дихи якфурун." Андан кийин алар ар дайым наалый берет, наразы боло берет. Биздин неаматтарды жокко чыгара берет дейт. Адам баласыга bir musibet келсе, bir кыйынчылык болсо, ошону айтып койсо бул жайыз. Бирок аны кайра айткан мына жайыз. Мисалы bir адам ооруп калса, оорусуну докторго, жакын бирөөгө айтса жайыз. Докторго барып ооруп атам деди, жакын тууганыңа, досуңа айттың, мага дуа кылып кой деп бул жайыз. Аны элдин бардыгы эле чыгарып айта берсең, бул наразычылык. Бул наразычылык. Ошондой эле эгин эктиң, үшүгүрүп кетти. Ошону эми 1 жылга чейин айта бербейм. Үшүгүрүп кетти, болбоду, ушунча акча салдым эди, бири да болбоду деп налып берген туура эмес нерсе. Түшүнүңөрбү? Bir айтып коюш керек, болду, калганын Аллага тапшырыш керек. Себеби адам баласы мусибат bir жерге кабылса, кыйынчылыкка, ошону эстейт дагы калган неаматтарды унутуп калат. Алланын неаматы чексиз. Сенге бир эле неамат жетпей калган болсо, калган неаматтарды эсте. Ден соолук неаматыңды эсте, күч кубатыңды эсте, көзүңдү кара, мурдуңду кара, күлөңдү кара, машинеңди кара, жашаган үйүңдү кара, башканы кара. Буларды карасаң, ал эчтеке болбой калат. Булардын баарын унутуп эле, ошол иштелер унутуп иштей берсең, анда сенга бир гана эмне кыласың? Аллага лаанат айтасың, аль-язу билля, Аллага каршы болосуң, тагдырга каршы болосуң, жаман сөздөр менен гана жашап каласың. Ал эми Аллах Тааланын берген неаматтарын эстесең, анда бул эчтеке болбой калат. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Алла Таала айтат, аларынын рих келип, баягы эгиндерин күйгүзүп салганда, ла валлу мин ба'дихи якфурун, ар дайым алар эми шүгүр кылбастан наалый берет, жамандык деп ойлойт дейт. Андай кылганга болбойт деген аят бул. Андан кийинки аят, бунда Аллах субханаху ва таала кафирларды 3 türlü adam окшотуп атат. Birincisi meyyit, ölükkö, ikincisi dülöy, üçüncüsü sokur. Allah Teala kafirlerde 3 türlü adam okşotkan. Meyyit, ölük adam, ölükü var söylesen hiçbir fayda vermeydi. Var bir de ona. İkincisi dülöy, kança söylesen de ukbayt al. Üçüncüsü gözü görmeydi. Ama gözü görmeydi, kança joldaysan da ukbayt. Bir yere varasın, sepeti var, ona burlasın, solga burlasın, tüketesin desen gözü görmeydi, dekerde. Kafirlarga Allah Taala aytат, олардын сыпаты 3 түрлүү, аларга эч бир нерсе пайда бербейт. Ошону айтып атат. Fa innaka la tusmi'ul maut. Albatta sen ölüktörgө uktura albaysın. Ölük eştekeni ukpayt. Wa la tusmi'u summa du'a. Jana sen dülöygө çakırgındı uguza albaysın. Fa iza wallaw mudbirin. Al artka çeginse. Artka çegini baratkan bolsa artını karap. Aga sen özüңdү uga albay, sözüңdü uktura albaysın deyt. Demek ne oldu? Adam balası, kulağı ukkan adam, közü görgen ukkan adam, жүрөгү менен seni ukkan adam, oşogo gana din payda beret. Eğer de sen kulağın menen okusan, gözün menen görsen, жүрөгүң tasdik kılsa, oşogo amal kılsan, oşonda sen baktırılsın. Eğer de sen özün ukpayım desen, görbeyim desen, anda eçteke payda vermey sana. Oşon üçün Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytkan, "Lehum a'yunun la yubsiruna biha, ve lehum azanun la yesma'una biha, ve lehum kulubun la yefkahuna biha." Алардын көзү бар деген, бул көрбөйт акыйкатты. Кулагы бар, бул акыйкатты укпайт деген. Жүрөгү бар, акыйкатты сезбейт деген. Алла сактасын. Алар да биз сыяктуу адам, бетте ташбих берет Алла Таала. Алар да биз сыяктуу адам, бирок аларга акыйкат көрүнбөйт. Акыйкат жол аларга көрүнбөйт. Ошон үчүн миң айтсаң дагы ал көрүнбөйт. Бул харам десең дагы көрүнбөйт. Бул халал десең да түшүнбөйт. Себеби Аллах субханаху ва таала аларга не кылган? Көр сыяктуу кылып койгон. Алардын жүрөгү да көрбөйт акыйкатты, көзү да көрбөйт, кулагы да укпайт. Аларга айткан сөздүн эч бир пайдасы жок деген сөз. Бул эң жаман нерсе. Адам бузур бүткөндөн кийин ушундай даражага жетет, Алла Таалам эчтекени көрсөтпөй коет. Эми ага эми дават кыласыңбы, кылбайсыңбы айырмасы жок болуп калат. Аны Аллах гана хидayet бербесе, эч ким хидayet берет, хидayet калып келе албайт. Көбүнчө Алла Таала мындай адамдарга хидayet да бербейт. Ага чейин Алла Таала белгилер берип турат. Ошонун белгилери менен акырын Кудайга жакындап калса, Аллах субханаху ва таала хидayet калып келет. Бирок такыр эле көзү да көрбөй, кулагы да укпай, жүрөгү да эчтекени сезбей калса, бул эми өлүк адам, буга эч бир жаза жок. Мына ошону Алла Таала айтат. Fa innaka la tusmi'ul maut. Албетте сен өлгөн адамдарды уктура албайсың. Жана дүлөйдү дагы чакырып, ошо үнүңдү жеткизе албайсың. Аллахка чегинип бараткан болсо.
İza valla mudbirin degeni ballar atqa baratkan bolsa degen söz. Eger düley aldında olsa işara menen süйлөшөсүң да. Artты qarap bolsa kантип süйлөшөсүң? Bağırsan ukbasa, işaran görmese, ular şunday deyip atat. وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْ Cana sen köz görmegen adamga dagın hidayet bere albaysın, zalalattan çıkar albaysın. İn tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Bir gana bizin ayatlarga iman keltirgenlerdi gana, musulmanlarga gana sen hidayet bere alasın, hidayetni uqtura alasın degen ayat. Demek Allah Taala barımıza hidayet nasip kılsın. Hidayet Allah'ın kolunda. Kafirler üç türlü sebebini aytты. Oşo üç türlü birösü olup kalsa da adam balası hidayet kelbey kalat. Oşonun üçün hakikatni uğuş gerek, uğup duruş gerek. Hakikat kulaktan giret ballar. İkincisi hakikatni körüp duruş gerek. Körgönde hakikatni akta aytiş gerek. Karani kara, akta aytiş gerek. Oşonun üçün Allah Taala köz bergen. Yana üçüncü hakikatni körüp biliş gerek jürek menen bagın. Hakikat yürek menen görüp, hakikat bolsa oşoga hareket kılış gerek. Oşonu Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala aytdı. İn tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina. Sen bir gana bizim iman ayatlarımızga iman keltirgenlerdi gana uqtura alasın. Fahum muslimun. Muna oşular musulman dedi. Allah Subhanahu ve Teala barımızı musulman kılsın. Allah'a adaştırmasın. Gözümüz menen hakikatni köre turgan, kulağımız menen hakikatni uga turgan, yüreğimiz menen hakikatni tasdiqla turganlardan kılsın.